وغار بها بر وبر خصوصا مالك بهذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح وصاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu da'wati utawi bab nerangaken undangan dakwah unjangan lil walimati kadue walimah wal hajamah lan nerangaken cantuk bekam wala udrati lan nerangaken penyakit gorokan tenggorokan. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Amin. Annahu satemene Abi Hurairah iku kana ana sapa sahabat Abi Hurairah ana iku yaqulu dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah syarrut ta'ami utawi ele-ele panganan iku ta'amul walimati yaiku panganane walimah. Syarrut ta'ami utawi ele-ele panganan iku ta'amul walimati panganane walimah. Napa alasane yud'a den undang laha krana walimah sapa al aghniya'u pira-pira wong kang sugih wa yutraku lan den tinggal sapa al fuqara'u pira-pira wong kang fakir. Waman lan utawi sapane wong iku tarokah lamun ninggal sapa si iman ninggal ad-da'wata ing undangan ya jengoreng tak datang faqad asa mongko teman-teman durokoh maksiat sapa si iman Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu syarrut ta'ami ta'amul walimah ele-ele panganan geniku panganan di walimah. Napa niku walimah? Walimah nikah bene orang akabin tok. Engki cuma masyhur inda itlaqiha annahu takunu ala walimah. Ketika kita mendengar kata-kata walimah sangat identik dengan pernikahan, ala walimati zawaj. Wal masyhur inda itlaqiha annaha takunu ala walimati zawaj. Yang terkenal ketika kita mengucapkan kata-kata undangan dama walimah, maka nikah pasti identik kelaban apa? Perkawinan. Walimatun nikah. Padahal walimah nikah adalah kullu ta'amin yusna'u li sururin hadithin. Yang dimaksud dengan walimah adalah setiap makanan yang disajikan karena ada sesuatu yang membahagiakan atau mendapatkan kebahagiaan yang baru.
ngebei bungko kelarang ngebei bungko anyar ngebei walimah karena walimah ini maknanya makan-makan kelar melai mobil kelar melai sepeda walimah lah malai tak tetih cubaan paling cubaan kakanan walimah ni kecele mele mun ngonceng karena rata-rata walimah nikah nyak benyan orang se kiso kito kadang-kadang pelain pagi untuk se bela tetangga se biasa mar duhur bobogan se kiso kina tak bagus ini kaponan ya nikah jadi walimah nikah setiap makanan saya sajikan karena mendapatkan kebahagiaan bisa nikah bisa khitan wa ghairi dzalik setiap sesuatu saya kauluban panjenengan mendapatkan kebahagiaan disunahkan membuat walimah jadi walimah kantone langsung gelu asli walimah ini tahu sama aja banjari tahu sekipun sampean mari akad nikah walimah onceng kancang onceng tetangga onceng bele ngakan mohon sobung keng kebenger tenger beri banjari ngejeng kiai mon selamatan nungku ya mon mencerek tak ngejeng apa sekali banjari ya tade gurune ya tade ngirit tapi mendatang kuadi kelar wadina jutaan, saluna jutaan hanya sekedar untuk meramian tapi ngonceng untuk sopaja dua aki bireng sepona pun guru-guru na sobung tak kuat ya lebih-lebih walimah akad nikah pas kadik beda hiburan ya tak tepak nikah tak ada korelasi tak ketemu Pak orang akad nikah ampun menggunakan mana syariat agama Islam qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur langangkui lafzul jalalah lafaz Allah ya angkahtuka wa zawwajtuka makhtubatakal masunah ya pun ngangkui syariat agama ki mojo bismillah ngangkui lafzul jalalah tapi ketika abang lamar akad nikah Islamatan kelaban cara maksiat tak ketemu di mana dengan selamatan cara nikah tak ketemu seringlah napa nyaman mulai gulak-gulak akad nikah pun ngangku khutbah nikah beda ittaqullah takwa ke Gusti Allah tapi hiburna orkes hiburna karaoke dari kamu sombong tak ketemu nikah Islamatan cara Islam ya cara Islam tapi melanggar dekat syariat agama Islam tak ketemu nih Kang ancor rosak nih pas dedin beda penyakit nih Kang jadi walimah nih Kang ki tak harus pernikahan atau khitan ben si pitorot tapi pokon sampean nemu bareng anyar saya seneng bahagia oleh arisan umpama kok me tak oleh dong ya king tak kau lawan lagi king tak kebela bikake jelas sobi semanjar norok duaan 200 ban cuman me habis oleh gak pakai lawan lagi king tak kebela kuler yang lebar jajib aslinya gula gendeng gula ni gendeng sara ya le penter bisa gendeng je enggak mun oleh moronil pun nyono bang ngembian ko jan pese apa dor terobeng na penten ieu terobai dor kok me iya budaya kok bedor jan kok terobeng ya iko ieu terobai dor pese apa je pagena kan lho mun bang sombangan dari siapa jan gula terobeng na penten ngembian ko bi terobai dor ko nekah ko apa cek benyan dor Mpon tereme kok ambil cengo aku tak hari senole tahun 10 tahun pon setire habis oleh engko tak kok kinge porot bi nomor tibi sih engko
Oh, lah tadi ya akhir zaman ini dak iri men tak sabar. Bedeng-bedeng tok kok. Masya Allah. Tetimpian oleh arisen, tepak arisen. Ngabai wali mana kenean ngonceng telo orang. Keng sekira orang ni keberhak ibrik ngakan bisampian. Cek lo pada orang seberhak ibrik ngakan ni kah. Tak masalah ngonceng orang sesoleh, ngonceng guruna, ngonceng kanca. Tapi harus beda malah tak teti syarut ta'am. Malah tak teti bercubaan kakanan. Alasna apa? Yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara. Nya benyang wali marsi yang kiso kisi di tandi tak pate kereken, Pak. Tak pate kereken. Akhirnya luar beri ngakan ya dalam tok saya beri ngakan. Dalam kiso kita jimaji tok luar langsung selawatilah. Salam Muhammad ngerti lehengeran saya wali. Lemen tak beri ngakan ya dalam tok beri ngakan. Tak lele mele sini kenika. Malah tak tadi napa? Syarut ta'am. Alasna yud'a lahal agniya saya jonceng kisoki meloloh wa yutrakul fuqara sedih tandi samping aki lakar tak nyaman di dereng tandi jonceng walima ni datang kada kocak nguang sering kita mulai lo datang cuma sering cek lapar reko mau dereng tandi jonceng ni lah datang kada salah lapar ngarah so kita mulai kita yorobi lekah cek burda kita mau baca lah datang di budi kau cek ya aduh lang lereng so kita yabi kambing domba apa gila aku mau reng soki datang kada kok gote manci ya cek kita mulai datang di budi tinggal tak apa-apa ji pokoknya panjenengan Rabu abah banji si datang pola nak abah tak jelok abah tak toleh Abang ada datang, empon seporan cong kalau kita urusan cong anu ruah datang anu, empon bah pokoknya panjenengan Rabu pun seneng pula pun bah, suatu kehormatan bagi keluarga kau lah. Orang tadi datang pujar, waduh merat, pujar adalah bikat berkata gemet kok. Yiri marah ni ke alasnya kanjeng Nabi. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syarra ta'am ta'amul walimah. Kanjeng Nabi apa yang kabar? Bek cubaan kakanan walimah. Apa sebab apa? Sebab gini kah? Kanjeng Nabi apa yang sifat ngane kekalaban kecubaan yud'a ilaiha man huwa mustaghnin anha. Nya benyan orang si tak pate napa ndek kakanan tak pate ndek ngakan do. Jelek iki soki. Mustaghnin anha, yani anit ta'am. Tak buta ibrik ngakan, tak boleh bunyak kakanan di bungkona. Wahum ala agniya. Sedangkan orang sebutoh wa yataraqqabuha yatashawwafu reparep. Yataraqqabuha nginjen-nginjen jandeng coba tek dentean. Engko mate yonceng teh reparep kareng kok tak masak. Kareng kok tak adeng. Pola bede kulakku bede sinyoro waliman. Sefukara tek yonceng. Lah ni kemerken Kanjeng Nabi ngocak syarru ta'amul walimah. Cubaan kakanan walimah. Jadi walimah nikah bina identik kelaban perkawinan, pernikahan, khitan, ben selain pokon sampian oleh seseneng oleh bareng se menyenangkan ke dalam ateh aneka sunnah ngabai walimah. Kemudian jak lupa onceng fuqara wal muhtajin. Orang sebuto beri ngakanongku cek sampai lopot nih kah malah tak tertiba cubaan kakanan cek pele bila kata emor berempat orang ialah berempat orang kata emor ke badan ke laun ke dejen nyabenyan orang pun mereka pun lah ajang untuk bergengsi ya untuk motor tok tamu ya motor tok sama lean sepeda motor paling coba je loh Vario, Vega tak masuk. Rim jadi tak Vega ada. Engkau mana jemput Vega aja kau tak kelem engkau dorong kau sepeda apa je engkau mungko lah mayoran malam di bedor ni gula. Jangan sepeda apa je sepeda Vega. Nya no batang sepeda masih pada modern kayak gaya antangan dek. Mulai terengeter nih. Kaatosen bene kaatos seko kamate bana kaatosen niku
Waduh, mun saya amal le antor montor wis. Tor motor to, salaku sampai malam. Tor motor to tak buambu. Pacet setengah keganggaan bonan tamoy motor-motor to ni. Ah melean sepeda pancal tak ada sadar ada bedal lah. Lek penyander cuma lean berempa je ku. Anu pak anu lah kaki le jong namune jong anu jong gede nanti soro. Anu baru datang. Wah langsung ledes masih tempat istirahat. Nah, ya jadi mon sampean oleh bareng saya menyenangkan sururin hadithin ya oleh hadiah oleh napa bae bareng sama seneng termasuk kan seneng renga kabin nih kan seneng renga kabin nih kan karena pun lah seneng maka disunahkan ngeben apa walimah lah walimah nih kan asli ngakan tok wis tau sabri belembel apa boleh kayak berita halal siap pernikahan berita ya bener lah jurusnya jurusnya bi Arya anu san mesan pot repot jadi nyelamatin mantan nyelamatin reng mate beda hol tak apa seong guna karena jurus nabi tibi jurusan saya tasyakuran karena pernikahan jurusnya reng mate tapi sebagian guru kula tak gelem tak boron ki ahad du malamna ahad saya saban ni kula mau ngomongan tepa alik ni ka akabin niatna kabin ngaholen banala ni ka tak beki aja bebereng bi nyelamatin bapan beun nah lakadung sebaraki de tresandren aja kabin niat ngaholen nah jadi akhirnya ki dateng lah tahlil tibi sini ka ya tak apa ke ngirit alasnya kalau san repot alasan so repot boleh mano yila kami salah ebri banjari ebri tahlil ngakan jok nyaman nih semirin ngakan kau orang jok burus-burus alangoy rawon jalangoy ki mon bisa hol tibi walimah tibi sini karena walimah ini reng nang seneng sedangkan reng mati ini kan susah pak kan susah reng mati ini walimah ini kan aslinya seneng bahagia reng walimah sedangkan hol reng susah nerang reng mati ngak reng mati ya tak ketemu tak ada korelasi nih jangan reng bahasa nun tak nyambung ya penting kan ya jurus nabi tibi jareng mati tine ke jareng ngepil bayi bi tibi jurusnya sakit cetak ontal sakit mata yontal sabak ketabu duki dari tabur jurus nabi tibi ke cetak jurus ke cetak ke mata jurus ke mata ya pada masih yang selamatan di sini ke jurus dadak mantan tasyakuran jurus dadak yang mati ngahole jurus nabi tibi lepas terdepak dari saya selamat keng tak ketemu cara dua nikah bertolak belakang nikah berseberangan nikah jarang seneng bi susah tak ketemu engkis jadi bagi dua bayi mon sampean di PC 2 juta umpama sejutaan ke bayi walimah sejutaan ke bayi ngahole celong palolong senikah jadi sunnah ngabai walimah nikah adalah apa yang kibana kullu ta'am yusna'u li sururin hadithin walimah nikah makanan yang disediakan karena mendapatkan sesuatu yang membahagiakan bahagia reng kemantan bahagia arah apa ekhitan iya karena seneng reng tu nama rela ekhitan ria seneng reng tu nama ekhitan oh tasyakuran walimatus safar berangkat haji berangkat umroh seneng karena abalai takdir sekejaki bekal dapat ke Mekah Madinah nah bayi walimah boleh senika meringakan cenya banyak onjengan tak mampu bener tak kok je aja walimah aja raja kemarin walimah hilang buruh tak temu bedotang tak temu hilang ya tapi makanya karena orang sepekir rata-rata nih dikesampingkan ning walimah nikah
Tak patek reken ring fakir ring fukara. Saya lapar tak patek reken dalam walimah. Mangane kocak syarru ta'amul walimah. Bak cubaan kakanan walimah. Nah. Pon dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran pertama an-nahyu an itharil aghniya, larangan mendahulukan orang-orang yang kaya anil fuqara alal fuqara. An-nahyu an itharil aghniya alal fuqara. Nikah hadis ajelasake tentang larangan mendahulukan orang kaya makalah orang sefak fakir. Larang di Kanjeng Nabi. Pemadeh mbiyen ngonceng ring sogi ngonceng ring tandi pemadeh. Kanjeng Nabi mun yonceng ring tandi datang kada idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Idza da'ahul miskinu mun Kanjeng Nabi ni yonceng ring miskin ajabahu ijabatan muajjalah datang kada Kanjeng Nabi ni ka yonceng ring tandi Kanjeng Nabi ni datang kada Pak. Duk rumus seneng ring tandi ngonceng Kanjeng Nabi saya yonceng rabu kada wa ni ka Kanjeng Nabi ni ka saya datang ni ka Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Duk rumah bungan na dek rumah seneng. Zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri orang segi soki ni kan tak kereken zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sedik tandi sabuk yada. Sedik tandi sabuk pengkir Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kanan kiri yada budi ni kok sekelilingin bereng di tandi to. Sampai orang sesoki ning zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri berharap tuh nyamanung ku titiring tandi je sama ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tak dateng sare, tak dateng tanya aki. Istimewa ring tandi ring miskin zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kah? Boleh zaman Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ring miskin ni kegete sare Kanjeng Nabi. Kimun sampean bengalah tuna ngak tuna Kanjeng Nabi dari cinta na Kanjeng Nabi dari ring miskin. Kula tak bengal saat tua nikah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, Pak Odi miskin, pemati miskin, pepolong bireng miskin. Kimun sampian bengal tore mak mola pola mak jental kasakale. Saking dari istimewa nareng miskin sampai Kanjeng Nabi dia miskin. Masya Allah. Ya. Timun ujung miskin. Badareng tandi, orang sepo, orang tandi. Tuh cek saking engko andi pese lebih andi mampu terong unjeng Kanjeng Nabi ini sering yunceng orang miskin, yunceng orang tandi sarapan deur. Lah Kanjeng Nabi ini kebiasaan mau yunceng orang deur rutubah sarapan makan siang. Ini kebiasaan ngajak ahlus suffah. Ahlus suffah ini sebagai masjid tadi compok. Kurang lebih ring belung polo sampai sangang polo. Termasuk Sayyidina Abi Hurairah. Aneka termasuk ahlus suffah tandi compok. Bila Kanjeng Nabi kenyang se reng belung polo nika. Bila Kanjeng Nabi sarapan pun rezeki nika pun. Dadi daerah Kanjeng Nabi bi ahlus suffah nika. Orang sebeda masjid nika. Beda reng tandi sarah. Cek tero nang ngonceng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kaula tero rabun ajunan. Compok kaula untuk menikmati makanan seadanya ya Rasulullah. Marhaba jangan Kanjeng Nabi. Idza du'itu bi qira'in la ajabtu. Engkau mau yonceng bi orang tandi hanya sekedar kikil la ajabtu engkau de tengah. Dadi kikil buang ning Arab Pak. Ning Arab je kikil je buang teh kakan. Ngono istimewa mau ning kanto. Bakso kikil. Kikil dia buang. Oh kikil tuh je sering ceker aja baju, mie ayam, ceker. Siapa nggak kena sokon aja, mau tak nengi dinar.
Pikir gawat aja tua sandalan. Dadi ceker. Lah ceker kakek sase kana. Ceker aja mrele. Dadi mie ayam ceker. Padahal neng Arab mereka napanya mana? Kira kikil nih kayak buang. Kanjeng Nabi ada bu idza du'itu bi qira'in la ajabtum. Kemudian ceng cuma hanya sekedar ngakan kikil kok de tengah. Biasanya sampil, ateh, daging-daging se pan mapan kasah sediaki. Empon. Awane ke tempatnya yang luar kota Madinah. Kota Madinah ini kurang lebih berapa kilo? 5 kiloan. Lah, untuk memenuhi undangan dari yang si miskin nih kah? Keluar dari kota Madinah. Yo harap cemas orang si tandi ini kada remmer si ya torakin ke Kanjeng Nabi kok tandi apa hanya bedeh korma semangkok atau anggur semangkok. Tapi kok cek terona rabu Kanjeng Nabi kok cek terona engkau tangkakan ada deet bi Kanjeng Nabi tak buku masuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Kanjeng Nabi dan para sahabat selain berngeder pertama, kedua, ketiga sampai anggur napa korma paneka sesemangkok ni kayak patada ikatibi bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ketinggal kejadian ngak nikah. Mak tungaren Kanjeng Nabi. Tak bagi-bagi deurna. Berarti cek kesokan na Kanjeng Nabi ke deureun dia. Anggur atau bekorma ni ke sesemangkok. Beda jalan sahabat nih katanya. Cek cocok kajunan ya Rasulullah dekat deureun. Bening kok cocok. Umpama beun ngakan situng boy, pasti beun makecer dari celon. Engkau tak terus si miskin ro kecewa gara-gara kaki makecer atau kaki acereng dari celon. Jadi kedibi bisa engkau dari engkau takok ben tak kuat sing akan. Akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Kimon kule yang celok-celok kak tal metal kada ji ya umpama are ngenyek tanda remer ya. Ada apa cek kenjeng sengaja kengakan. Mele. Turin anggur dua umpama itu kan bagi kenakan ayah keroyok jong anggur ketibin nabi enggak. Masya Allah ya dari keten Gusti Kanjeng Nabi. Yang cengreng tandi ini kedatang kade. Yang cengreng hanya sekedar untuk makan semangkok korma. Ketibi. Pernah terjadi dekat Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Habib Abdul Qadir yang cengoreng ada ya haba terima kasih banyak empon lastari ada Habib Abdul Qadir Peleman masuk ke kendaraan itu aki Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Terima kasih banyak atas jamuannya, terima kasih banyak atas penghormatannya. Kapan-kapan sampean saya undang ya. Kapan-kapan saya mengundang ke rumah, makan di rumah, futur di rumah, sarapan di rumah, rutubah, makan-makan di rumah. Naam ya Habib, terima kasih banyak. Ampun cimo cidok nih kah? Habib saya mau cidok, mantar panjenengan jong umur, Habib mantar panjenengan sehat, mantar terus barokah, was. Panjang lebar tuh nah. Berterima kasih. Jalan tak Habib dari neng pertengahan jalan ambu, ndak supir. Pir ambu. Buka kila bentang tanang tak kepek sampai pepek tanang Habib Abdul Qadir nih. Jadi gelak dari goten nah nutup sampai tak ling-jelingan satu wetene serta kok todus Pak. Mata gelak panjenengan si ada bu engko dek remah takon dek remengitik kemontang tanang tak kepek kok pas atuat dek remeh cek tang tanang jari ngajari terima kasih nggak jari sekarang terima kasih banyak pas tahu cek tang tanang tak kepek dek remeh kira-kira akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Gula marek yang benih gula berenang tempat supir nyupir TV ngecek kaca stres itu apa bari aja lah apa Arif bari ada gula nyupir bari
senoro kula. Mongon salah situ ngekiai ki rempeng. Tanang sene ke deng labeng. Labeng ngebari. Kula kan berkasa. Terima kasih saya, terima kasih banyak saya. Iya, iya sama-sama doakan ya sama-sama. Insyaallah ketemu lagi saya. Tutup jumlah. Aku, cong. Ya burung saya mau sih. Begoto. Nyerepo krikin. Tak gena bono julu gendeng ngku boleh janko. Anji kiai masih dia jago. Tak kedengal kuliah iku. Wah, letak tosongku boleh janko. Waduh, teko tionto. Terus nyengkel tak terima. Saya ada sana. Matamay dah bugono orang beri ngakan empok. Cenge gunungan nih empok. Apanya mana jonya. Masya Allah gobes mereka langker. Ya ngakan orang gunung. Pacar mentak ngaket tak totoman ngakan empok. Abu murusongku nyaman. Cereng tak kerja cek banyak mau empok. Kula ring lah oning cek ni ketak pate taber kula. Buat dorong ngakan bunyak. Wisuh, marene ke sabuk ni yadaan kula tahu neng kula, maring akan keluar kula. Tetire karena perang bik cobi ke sabuk neng kenangan ketujuan kula. Jangan orang saya ajamin ku, doko kiai pengakan aku, ngaku kula sedek punya nabi. Terus tanah bedor bi mak gopur iya, nyaman dong ya, nyaman saya, nyaman. Erok jalan mulanya gerenyet. Cupadeng itu sampai kalau kok mulai dari janjang bulu taneng beda aing sekone ambu beda songai sekone ambu ini nak keneng belat benciong jan kok sing mah beda tengkina banjang kok kiai ke benda terima kasih orang matur suwun Gus pan kapan lek kepingin sekolah lempok jenengan anu telepon cek tak benyar emang akan jangkok mangkan le mole na cerita do keneng bola di air aja ko arab ibu bani sabayar iya cong iya ngaracong ko nje taneng bude songai ambu apa denget to apa beto cong telur asin jan bedor apa kok telur asin moso ya kok mulai telur asin tak telur asin kakan tipi pate je kok jan kok stang pesero jeje tahun bedor sing ngocak apa tampun bodoh so mati apa telur asin jam lagi telur cong kowe tak ada tak dateng kema bedor kowe kakan cipi empe sawi gopo ya Allah lenare tino ko tak medeti aine jengara ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la hasbi dadi mon ngonceng ade neka ring di tandi ru cek iso kita ya kanca ya ring tandi mon sambian umpamana takok aganggu da acara makan mangki akereman be himpunan kereman paling enten we sare sop aja tak rasa rongku de ya sering tak kenal meroyo jangan aja tak nyaman ya kirim be dadi orang setan di ring menapa sak masakna sampian neka ring guring aja beni oh kok setok sudah pada kir sering aja ya ini masalah saya beri deh yang lebih wakuan tok cukup lah lebih kuan tok korsia rasa ara juga siyongan wah beri kemangin tok mau saya beri kemangin tok juga selamatan namanya pakai kemangi saya bagi ya rekan marmoci ngakan apa namanya ngakan kemangi. Taib. Jadi nikah hadis nikah berdua faedahnya pertama larangan engki penikah mendahulukan hanya ada orang sesoki tapi makalah ada orang se tandi. Jadi papada mon beda walimah oncengan papada. Taib. Cek lemele maksudnya. Nomor 2 aneka al amru bil ijabah lid dakwah. Temun yonceng orang datang karena orang mau yonceng tak datang wa man taraka dakwah faqad asallaha wa rasulah. Orang saya yonceng tapi tak datang dosa mangkan coba laki dak anak-anak bu lembuan masuk karo walimah orang kadang saumur sekalian alako anu beuna congen akhirnya sa walimah ini ginian kapi
Ya tak sakral Pak, jareng wali morai bebede malek dua aki bi bole tetangga nikah. Mak dadi nik gini ya main karet kapi jep. Bruk. 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 Di mah wali main karet. Bang bruk kan kapi. Kule peta kerja bi mau nyena. Bruk. Aku mau nyena labeng aku bodereng labu. Ya mamanya main karet. Tele pol jempolan meleano. Melekain. Khusus jempolan dia tak main karet. Waduh kerja karet dia compok bi gemper setiap som leker dung teh dung bi gemper dia bi karet. Masya Allah main kompor kapi jangan bu lembu menabi Habib Abu Bakar Al-Muhdar mon walimah pas bu lembu ni kayak ko cae kamu mana langsung itu peleman pula tak sangka saya sini ginian meloloh pekete dosa sampai yon ceng tak datang nih waman taraka dakwah faqad asallahu wa rasulah almarhum abah nih rang onjengan Pak tak tahu mana ceramah abah nih bahkan tak pati bisa ceramah abah nih jarang yon ceng orang lamun yon ceng orang kita ceramah paling doa jarang ceramah nih baca tak pati oning ceramah Kingreng sepo ni mun beda orang yonceng pas tak datang sini ke bentu beda orang yonceng wah nyemang anyeh yonceng orang tak datang nyemang anyeh pas aku udah pun wasiat ke kula sini ka Pak lek diundang wong iku sing gati pemaning diundang wong gak duwe iku kate ngundang wong iku setahun wis nyelengi biasa mon bentuk Madura Pak nika. Ndak ada aja bah. Lek wong gak duwe ku ngundang wong iku, ngundang yai iku sik setahun wis ngelumpuk-ngelumpukno dodol iki. Sik yonceng tak datang bentuk. Mun tak yonceng orang lah ngangaan Mbak nika. Itu bundeng sepo. Tepak bekto, kol beto, kol belu. Jangan sampai lebih. Jangan sampai ke orang. Mun pas korang pas jam petok korang 10 menit pahla langsung abajeng sholat jenazah janjine jam petok korang seperempat jam petok korang 10 betul anu apa ngunjeng mun etek dentek gua sing ki korang 10 menit disiplin orang mun ka unjengan tak pernah lambatnya tak pernah disiplin nongko kini kedalilah wa man taraka da'wah faqad asallaha wa rasulah orang seta entar yonceng orang walimah nika dosa hukum dengan alasan saya tak masuk akal ki mun udzur tak masalah tapi coba bagi lagi dak lembuan ya nah jadi nikah penting nikah diperhatikan pertama larangan apa ngonceng segi-segi meloloh nomor 2 dosa hukum dan wajib nikah adalah perintah al-amru bi ijabati dakwah lil walimah ane juga dalil apa wajibah nekanin onjengan apa walimah mun walimah dak lauk nikah masakipon anak bon banhi pecekan iya malaikat mun karo king daging ja bis daging dan kele langoi teh kakan siap tak kenal gula jauh lah nyare kerena munda ada aja Mas Hasin ada aja nembong Mas Has anak buah nah gitu pecekan munda lawak dia Mas Hakib mun pian jong bebas engko tadi anak buah engko jadi napa nika mon walimah mula pada merongki alerek aku masuk sini aku harus motor sekelangkong pian ka kula yering ko motor sokor kabaan engko malam yaskurin nas lam yaskurillah ko orang tak sokor ka manusia tak sokor ka pangeran pola nabon sa nyare liran jadi mon wali menika cek apa cek lemele mon perkara guru lebih istimewa cuma onceng sidik tandi ini onceng cek sampai apa tak onceng apa boleh sapesa laku bagian kisoki Wata bedeki laku bagian aduh perasaan laku sedih tandi hampir rekaren ubah unuru baru ya bagi dereng tandi aja tako kebentuk ya kanjeng Nabi pas tadi syarut ta'amul
walimah. Alasna kini kah karena ning walimah nikah yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara. Rata-rata kebanyakan segi soki sek yonceng sedik tandi elebe tideng-kadeng. Termo ketete ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adama lumatik wa midada kalimatik wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma ضل صلاة على أسعد مخلوقاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى رئيس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد عم بران وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتنفع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. علم الضالين من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.